Friend miyam masidi ay kay human brain gi matangda kra khoi khaminar sika ai khar taksara ge human brain matangda aina yamna khangda tananga taksab na te yam khang matang tai ni ka wari do se some yang mina senta one friend miyam ta khoi human brain ani sina human brain ani se ai lai bak chela na ko sai de ge hawra ga se lai bak sida khoi saru si kok ke saru dena kopsali manung myam sine ko human brain hai ja to ni na atra human brain is one of the largest and most complex organs in the human body human brain ja khoi khwai de ge chawa organ makhala mane amadi khwai de complex hoiba lu yam complex hoye lu na te human brain se yam complex hoiba ta any brain da ko koi kaksien gi ro amo gi ro brain se da ko yam na koi science na psychology hoi neurobiology na psychology ko neuroscience na psychology brain se de dum ngam treba study tawus koi to pa billionaire kangu mayam ma koi privately funded over ko mayam ma su thabak tawri sida koi disease kum alzheimer kum ba dum ba koi aging related diseases mayam se ko cure tawna ba na koi sei ahno isalak padagi mi sum laidana madugi laina ga se koi laina che yengam na ba na aya matam da english ta ngang ta na ba hona ga ai video se english ki suna tamina ko aging related diseases ka se khangda bam de khangroi na ko atuna khoi chahi yam thala kan da mi je sum ko hata khoi ngau ba ko hane de ngau de na te khoi kai no nixing ba wa pa khot pa da ndo chahi yam da ko su thok pa su yaw ko ada ka sana ta da hajikana brain gi mari lejina salena depression adagi ADHD kariba attention kaino as khangde attention deficit adu disorder ka pa hajan dan ko dum mayam je thole na brain mari le ne adu tawe na hidak cha ga dong ne psychotherapy du da na wathi ware mayam je tholam ne hai aduna do igras sa da ha ma da sum human brain gi tang se ma yeng mi na si web md gi si yeng so ai ha na si yeng gi be ne sin le ramis se khoi picture of the brain ana ha na ko ai ngarang ni pa da no dum ile ai video se english adum pa ba thok ko pa ba thok so english khang da ba sulai da na mi se picture of the brain ai simak ti pa ba thong ga ne na khale adu gi wakhan da su samja bani ba english khang da ba sulai na traga loi khang ga su amor su Dr. Devras, Professor Devras ai hang ngang jab ta ja ke habi mi chulam basaina natraga khangdra so angon dei khange habi chulam ba hoi do na do gra sa du khan ro ai video ai thopa semam thopam semam lo ai audience ai wakhandam lei je sa khoi si human brain je sine ba si je kai dom de yang pa da no si samna hab da khoi gi ai gi somam de gi igelom de gi yang ko oira se ba ko si je si lei si na ton de si le na ko samna na ton si le me na tra get lom de gi smaina yang po hela se ba ado kamain ta wi sida jina ko gi cranium man ha je cranium ji si saru ji ne ba saru ji ba ko cranium ha ba ko skull ha ga ka no plop or ne ko si saru ne ba si cranium ji ango ba jaga ko shali me ams ko cranium ni ha gi si cortex ha je brain gi khoi cranium ga nakna ba je oirani na ta cortex ha na ta sai je ne madar gi cerebellum mana sim makha da si lai ko sim chawra pa ni ko dura na ju lai re brain gi ko siri ko na mai hairake video je kyang pide no khang de punga yam su gadra minute tara mari mangara ko gadra punga ma straight do gadra dum di khang re ko thokpa mam ojara chanu friend me the spinal cord and the spinal cord chibri am sang ko sai mate am ne brain gi stem di makhok hainai tana koi gi stem di pambi gi makhok ro ani makhok che adige basal ganglia na ko mayai che oira ne mayai se su uidana adone friend ado ji spinal tor je se jo sina se jo dum nakan gi oire dana ko sidagi khoi lob ana su yam leba
temporal lobe sidi akhoi bone dugi jaga dugi matung ina haineba samna sida temporal bone leibeni sida frontal bone leibeni ba laiba ka parietal occipital anako occipital bone leibeni lobe ana haina ko lobe dis an matam da sum haiba english ki oiba maming patha tha jan ba ne main friend ko ai post ang da tawge data am da kak that ke nasigi phone jidi recycle bin ga yaudi dum kakra di kakra aina next to je kai lakte na to isina wifi yadra ba koi kai har se say har the brain is one of the largest and most complex organs in the human body ko it is made of more than 100 billion nerves that communicate in trillions of connections called synapses human ki brain si koi masam simyam se nerves no ko nerves ri ka ha se koi yam samnai mai toram sum khangnai be singni ma singni di fai uri subti na te ko nerves adi am pick up jani ko adum billion 100 billions ko is more than 100 billion hen shame ne ba moje moi me am communicate si toro ko action den right chana brain neurons subdi adu le ba adu trillion hen connection shame le ba ne samna ha da mi cham je mi lising tara kun hen khangna ga yadna mi aina ma samna ina manipuri friend manipuri min la am hele je ai loina connection lai nei ba mutual friend ana ko ama mana na mo connection semaga adawa nerves amaga koi ka ha se hoi nerves se dum nerves na har ga singni gum ba ka har ga singni mak te na te doi ju mitron diam lai te na ko singni nauri ka ha nei to ama ma connection lai ba synapses ana ha ga synapse ana ko si je adona synapse ado trillion henan ko billion namna karo samane ado billion lisingamna trillion namne ba ado di trillion ke amne yong trillion chana the brain is made of many specialized areas that work together brain je ko yamna matter of hadiko moje specialized area mayamna punjala shemane na ko ai je sum kaino ni ko the brain is made of that work together moje pulap na thawak tawmine ba amamam na te ba akhoi ngasai the cortex is the outermost cortex na khoidigi outermost oiba area to ne na haina ko sigije adama sina brain gi khoidigi outermost area ba brain cells ke brain cells mayam ji ko ada koi wakhan khan ba amadi aina sipai ge na haje sitauge rosmana sije voluntary movement ne ba haing ama in ya da jimbana pakan paisla sain tong ne se involuntary ni sine ba ko koi am speed body thu ba ni ko involuntary di koi so hon ba gum ba andagi heartbeat gum ba se involuntary ne ba nang na so loi kano to loi ya pote ba ado thinking wakhan khan ba ji aina ai sibo si chachirane si video ji kam sangan jigen khan ba sin wakhan khan ba thinking and voluntary movement je koi cortex ba si jaga se sidagi hawen haine ba jaga di kwai ni mapan thang ba outer most oi ba ko outer adi kwai mapan haim ne ko outer most ha ga kwai di ong mapan oi ba haine ko the brain cell is between spinal cord and the rest of the brain ko koi sip dim khanga brain cell stem je koi spinal cord ka brain ya to pa myam si marak sida lai ba si en haine ba butyn na dis marak ta hai ne ba butyn bula ni pot ani la ni dana ko butyn harate aduga basic functions like breathing and sleep are controlled here koi so hon ba gum ba ko adagi tumba gumba basic functions amne atopa chu larang gani ko koi so hon ba tumba gum je koi sugi brain gi stem jaga sina na control to we ko si hai myam che si je the final na te ko koi study ji invention di or discover myam to ko ne ba brain stem ge to pa major function myam ko khona si da ngang i ba kho le ba i ba myam se si je
ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ latest development ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ latest ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯣꯏꯕ discovery ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯒ ꯁꯤꯅ ꯁꯤ ꯇꯧꯏ ꯁꯤꯅ ꯁꯤ ꯇꯧꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯗꯤ study ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈꯤꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯅꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ basal ganglia are a cluster of structure in the center of the brain basal ganglia ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯃꯌꯥꯏꯗ ꯌꯥꯎꯋꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯦꯗꯅꯀꯣ basal ganglia-ꯅꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯁꯇꯔꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕꯗꯨꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯅꯀꯣ are a cluster of structures ꯀꯣ ꯃꯥꯅ basal ganglia ꯁꯤꯅ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯉꯥꯡꯉꯛ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯃꯥꯅ coordinate ꯇꯧꯋꯦ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯕꯤꯇ꯭ꯋꯤꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯁꯣꯝꯗꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯝꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯣꯔꯇꯦꯛꯁꯇꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯔ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯦꯔꯦꯕ꯭ꯔꯝꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯩꯔꯝꯅꯤ ꯃꯥꯅ coordinate ꯇꯧꯔꯦ ꯁꯣꯝ ꯆꯠꯂꯨ ꯑꯗꯨꯅꯤꯗꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ the cerebellum is at the base and the back of the brain ꯑꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗꯁꯨ ꯂꯩꯕ ꯃꯅꯤꯡꯗꯁꯨ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ cerebellum ꯑꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ cerebellum ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯈꯥꯗꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯤꯡꯂꯣꯝꯗꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ occipital ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯖꯒꯥ occipital ꯃꯛꯇꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯁꯤ ꯃꯈꯥꯒꯤ ꯖꯒꯥ ꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯕꯦꯁ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯖꯒꯥꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦꯕ occipital bone-ꯅꯕꯨꯗꯤ ꯈꯨꯝꯗꯣꯏꯅꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯃꯥꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯣ ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ cerebellum-ꯁꯤꯅꯀꯣ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯁꯦ ꯑꯃꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ cerebellum is responsible for coordination and balance ꯑꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯈꯪꯉꯦꯅ coordination and balance ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯄ ꯈꯣꯠꯄꯗꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯣꯡꯒ ꯊꯥꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ coordinate ꯇꯧꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ balance ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ balance ꯇꯧꯕꯀꯣ ꯂꯦꯞꯄꯒ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯒꯤ coordinate ꯇꯧꯕ ꯆꯠꯄꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯄ ꯑꯗꯣ coordination ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯅꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯈꯥꯗꯕꯨ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯁꯦ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁꯀꯨꯝꯕ ꯇꯧꯅꯕꯁꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ the brain is also divided into several lobes ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ frontal lobes ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯈꯪꯕꯤꯔꯦꯅꯀꯣ frontal lobes ꯑꯗꯨ lobes parietal lobes ꯑꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ frontal lobes are responsible for problem solving and judgment and motor function ꯍꯥꯏꯀꯣ frontal lobesꯤꯅꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯁꯣꯜꯕꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯕꯗꯅꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯊꯧꯅꯦꯕ ꯖꯁꯃꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯂꯥꯜꯂꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯐꯩ ꯐꯠꯇꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯗꯣ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯣꯇꯣꯔ ꯐꯪꯁꯟ ꯑꯗꯤꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯇꯣꯔ ꯐꯪꯁꯟ ꯑꯗꯤ ꯁꯤ ꯆꯠꯄ ꯈꯣꯠꯄꯒꯤꯁꯦ ꯃꯣꯇꯣꯔꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯃꯣꯇꯣꯔ ꯕꯥꯏꯛ ꯑꯗ ꯈꯪꯉꯦꯅ ꯃꯣꯇꯣꯔ ꯐꯪꯁꯟ ꯑꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅꯦꯕ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯝꯅꯤꯀꯣ parietal lobe ꯑꯅꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ parietal lobe ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤꯁꯦ ꯀꯥꯏ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯊꯛꯀꯤꯁꯦ frontal lobe-ꯀꯤ ꯃꯊꯛ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯦ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤꯀꯣ parietal lobe ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯌꯧꯖꯀꯥꯟꯗꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁꯦꯁꯟ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅꯒ ꯊꯦꯡꯉꯛꯄꯗ ꯑꯩ ꯃꯥꯏꯟꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯦꯡꯉꯛꯄꯗꯒ ꯐꯥꯎꯔꯤꯕ ꯁꯦꯟꯁꯦꯁꯟ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟ ꯔꯥꯏꯇꯤꯡ ꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗ ꯕꯣꯗꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯦꯝꯄꯣꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯩ ꯅꯥꯀꯣꯡ ꯃꯌꯥꯗꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯅꯀꯣ ꯑꯔꯤꯕꯗꯤ ꯂꯩꯔꯝꯗꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯍꯤꯌꯔꯤꯡꯒꯨꯝꯕ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯥꯕ ꯈꯣꯠꯄꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯩ occipital brain visual processing system ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ occipital lobe-ꯁꯤꯅꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯎꯔꯤꯕ ꯅꯣꯏꯅ ꯎꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ visual processing system-ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯕ ꯈꯣꯠꯄꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯊꯧꯅꯦꯕ the brain is surrounded by a layer of tissue called the meninges ꯍꯥꯏꯁꯦ meninges ꯍꯥꯏꯗꯅ menins ꯍꯥꯏꯗꯅ meninges ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝꯗꯤ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯅꯝꯁꯤꯜꯂꯒ ꯄ꯭ꯔꯣꯅꯥꯎꯟꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯌꯦꯡ ꯌꯥꯔꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯌꯦꯡꯕꯤꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦꯅꯀꯣ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯌꯦꯡꯉꯔꯣꯏꯁꯦ meninges ꯑꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ meninges ꯑꯅꯀꯣ meninges ꯑꯅꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯁꯦ ꯇꯤꯁꯨ ꯀꯣ meningesꯅ ꯁꯔꯥꯎꯟ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤ ꯁꯔꯨꯁꯤꯅ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯒꯨꯝꯕ ꯏꯟꯖꯨꯔꯤ ꯇꯧ ꯀꯣꯛꯇꯒ ꯌꯩꯁꯟꯕꯗꯅꯦ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯁꯦ ꯏꯟꯖꯨꯔ ꯇꯧꯗꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯌꯩꯁꯜꯂꯨꯕꯗꯤ ꯏꯟꯖꯨꯔꯤ ꯇꯧꯅꯤꯀꯣ ꯕ꯭ꯂꯗꯀ ꯑꯁꯤꯕ ꯆꯪꯗꯅꯀꯣ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯀ꯭ꯂꯣꯇꯤꯡꯒ ꯇꯧꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯣꯛ ꯆꯠꯇꯣꯏꯅꯤꯅ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯜ ꯁꯔꯨꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯜꯂꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅꯕꯨꯅꯦ ꯍꯣꯏ ꯄꯣꯛꯄ ꯅꯨꯡꯗꯪꯅ ꯊꯥꯕꯨꯗꯤ ꯀꯥꯏꯅꯤꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯕꯅꯦ ꯁꯔꯨꯁꯦ ꯀꯜꯂꯦꯗꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯟꯒꯦꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯏꯅ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯌꯦꯡꯉꯦꯕ ꯎꯆꯦꯛꯀꯤ ꯁꯔꯨ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯂꯧꯔ ꯄ꯭ꯔꯦꯠꯅ ꯃꯦꯠꯄꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯏꯅ ꯎꯆꯦꯛ ꯆꯥꯔꯛꯄꯅꯤꯅꯀꯣ ꯎꯆꯦꯛꯀꯤꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯦꯠꯄ ꯕ꯭ꯔꯪꯅ ꯄꯣꯛꯈꯥꯏꯔꯛꯏꯅꯀꯣ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯪ ꯈꯕꯔꯅ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯂꯧꯕꯗ ꯁꯦꯟꯗ꯭ꯔꯥꯡꯒꯁꯤꯗꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯃꯤꯒꯤꯁꯤꯗꯤ ꯀꯜꯂꯦꯕ ꯍꯣꯏ ꯀꯟꯅ ꯂꯧꯔꯕꯨꯗꯤ ꯍꯣꯏ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣই ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯇꯧꯅꯕꯅꯦꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯤꯔꯦ ꯑꯗ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯡ ꯀꯌꯥ ꯁꯨꯈ꯭ꯔꯕꯅꯣ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯁꯤ
ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯦꯅꯥꯇꯣꯃꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯇꯧꯒꯦ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯣꯏ ꯁꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯟ ꯇꯦꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯕ꯭ꯔꯦꯟ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟꯀ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤꯅꯦ ꯍꯣꯏ ꯂꯥꯏꯅꯥꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗ ꯕ꯭ꯔꯦꯟ ꯇꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ ꯇꯤ ꯁ꯭ꯀꯦꯟ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅꯦꯕ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯦꯠ ꯇꯣꯃꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯇꯤ ꯁ꯭ꯀꯦꯟ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯥꯅꯅꯦ ꯃꯜꯇꯤꯄꯜ ꯑꯦꯛꯁꯔꯦ ꯂꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯃꯜꯇꯤꯄꯜ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯧꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯛꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯔꯒ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ A scanner takes multiple X-ray which come into detail image of brain and skull. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯧꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗꯅ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔꯅ ꯀꯣꯟꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯤꯇꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯤꯇꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯎꯔꯕ ꯌꯥꯝꯅꯀꯣ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯔꯕ ꯏꯃꯦꯖ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯀꯜꯒꯤꯀꯣ ꯃꯦꯒꯅꯦꯇꯤꯛ ꯔꯦꯖꯣꯅꯦꯟꯁ ꯏꯃꯦꯖꯤꯡ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯝ ꯑꯥꯔ ꯑꯥꯏ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯗ ꯀꯩ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯥꯔ ꯑꯥꯏ ꯇꯧꯔꯦ ꯁꯤ ꯇꯤ ꯁ꯭ꯀꯦꯟ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯥꯔ ꯑꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯦꯒꯅꯦꯇꯤꯛ ꯔꯦꯖꯣꯅꯦꯟꯁ ꯏꯃꯦꯖꯤꯡ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯋꯦꯕꯅꯤꯗꯅ using radio waves in a magnetic field ko an MRI scanner creates highly detailed images of the brain other parts of the brain scan tawnabani ko angiography brain angiography di kaino capsule la kaino tawbuduni hoigi a special substance doctors call a contrast agent ko contrast to nabani da brain gi shell mayam kaino amu higo capsule bagum baga doidi hayang kaino tawda uredana injected into the veins ko travel into the brain koi singli da kapsalaganda brain bu yor kan brain de sai ma chum thon bu ne contrast agent haje contrast ohen bu yamna si khangu be kan de sum ngak palak pa ni dana yam khangni ga di hairo ai taklak kem ai paraga X-ray videos of the brain are taken ko videos ni ne moi dikhanga angiogram ade which can show problems in the brain's arteries ki da kai soib lai edo bonabane magnetic resonance angiography MRI kaina koi blood clot gumba tawbase blood ko another cause of koi brain stroke tawba dum myam se khangba yani sigi MRI se taw koi top te ju khangba yan be khangdra do spinal tap and needle is inserted in the space around the spinal nerve City yara yang EEG ka brain activity is monitored through electroencephalogram encephalogram ko you can help diagnose seizures or other brain problems neurocognitive testing guys and a test of problem solving ability short-term memory and other brain complex functions usually through questionnaires kan sidi wathi brain biopsy hoi in rare situation yamna atang ba jaga da haida ko matamda koi brain je koi brain kainom lauthok an biopsy to bai je hakchang kainom cham lauthok kidney yo mo to study tawdeni na brain biopsy je ko in rare situation yam rare oi ba ko potang yamna toin tawbnate a very small piece of the brain is needed to make the diagnosis of a brain condition koi brain se kai nare kamai to ino je diagnosis to bai je ko brain test to ba je kai to janu on ko brain treatment adu da mayam na masidi ha masu si nate na ko masigidi natramnina si hire si friend me atopang yeng si record tori koi pabung Wikipedia dan kamai tau jano ngatang yeng is koi ne nervous system ka hai je koi ko central organ je brain jina oeba koi aduga central nervous system ji na central organ je brain ne aduga spinal cord ka punjala kan dan mai central nervous system je oine ba cerebellum ne brain stem ne cerebellum ne na si main brain idana se friend khang na se uri myam se skull and brain an hai si le ko human brain cerebral lobes ko the frontal lobes pink se mamang je sile na se mathak te yeng tharak patani ko ade parietal lobe green myam se mathak te yeng tharak pada khang na friend si koi kok mathak ne ai swai mathak myam je si ne santhi hale hai do swai myam se ne wari do oirong gai de santhi no sida hoi
ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ occipital lobes ꯀ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯏ ꯅꯥꯀꯟ ꯈꯥꯏꯁꯦ ꯀꯣꯛꯀꯤꯅꯤꯗꯅꯀꯣ ꯅꯥꯀꯟꯁꯦ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯁꯦ ꯑꯅꯤ ꯁꯨꯏꯅꯣ ꯈꯪꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯅꯥꯀꯟ left hemisphere right hemisphere ꯅ ꯇꯧꯔꯤꯗꯣ ꯈꯪꯉꯦꯅ sina si ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯁꯦ cerebellum ꯑꯗꯨꯗꯩ ꯕ꯭ꯔꯦꯟ stem ꯑꯃꯅ ꯇꯧꯋꯦꯅꯕꯨꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦꯀꯣ largest part of and composed of left and right hemisphere ꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯣ cerebellumꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ under cerebellumꯗ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯗꯅ ꯑꯗꯨ ꯕ꯭ꯔꯦꯟ stem ꯑꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯗꯅ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯁꯦ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ main parts 3 ꯁꯨꯏꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ what is brain in its function ꯑꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯅꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡꯗꯅꯦ ꯐꯪꯁꯟ ꯇꯧꯋꯦ play a role in just about every major body system main function include processing sensory information regulating blood pressure and breathing ꯒꯥꯏꯖꯜꯂꯦ ꯍꯣꯏ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦꯗꯅꯀꯣ each hemisphere has 4 sections called lobes from the nose brain specific function for example frontal lobe control personality decision making ꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯉꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇꯕꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯔꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇꯅꯣ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯄꯥꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦ ꯌꯥꯝ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯍꯣꯏ ꯅ꯭ꯌꯨꯔꯣꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁꯅ ꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯀꯔꯤ ꯃꯥꯏ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇꯨꯕꯣ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯃꯦꯀꯤꯡꯒꯤꯗ ꯏꯕꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯨꯄꯥꯗꯣ ꯀꯦꯝꯕ꯭ꯔꯤꯖꯇ ꯅ꯭ꯌꯨꯔꯣꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯐꯤꯖꯤꯛꯁ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯇꯝꯃꯒ ꯑꯃꯨꯛ MD ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅ꯭ꯌꯨꯔꯣꯁꯥꯏꯟꯁ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯝꯕ ꯃꯥꯏ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯅꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯅꯦ ꯀꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯃꯤꯡꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯥꯅꯤꯀꯥꯒꯤꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯁꯤꯁꯦ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯖꯤꯜꯂꯁꯤ ꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ parietal lobe ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯄ ꯑꯃ ꯁꯨꯝ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯁꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯨ MRI-ꯅ human brain ꯁꯤ MRI-ꯗ ꯎꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯎꯗꯣꯏꯅꯦ ꯇꯣ an image of the human brain produced using magnetic resonance imaging ꯍꯥꯏꯁꯦꯀꯣ MRI-ꯅ ꯎꯗꯣꯏꯁꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯈꯪꯉꯦꯅꯀꯣ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯄꯝꯅꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏꯗ ꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯦ what is the central nervous system central nervous system ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯗꯀꯣ the central nervous system brain and spinal cord ꯑꯩꯈꯣꯏ central nervous systemꯁꯤꯅꯅꯦ nervous systemꯁꯦ ꯍꯣꯏ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄꯁꯨ ꯑꯗ central nervous systemꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ brain ꯑꯃꯗꯤ spinal cord-ꯁꯤꯅ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯔꯒꯥꯟꯁꯦ central nervous systemꯒꯤ brain-ꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩ ꯇꯧꯏ ꯃꯥꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜꯁꯀ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯕ ꯑꯗꯩ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯒꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯣꯁꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯗꯨꯗ ꯊꯦꯡꯉꯛꯄꯒꯤꯀꯣ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯏ ꯃꯣꯇꯣꯔ ꯁ꯭ꯀꯤꯜꯁ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟꯒꯤꯀꯣ ꯚꯤꯖꯟ ꯎꯕꯒꯤ ꯁꯣꯔ ꯍꯣꯟꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯏꯪ ꯑꯁꯥ ꯇꯦꯝꯄꯔꯦꯆꯔꯒꯤ ꯑꯔꯥꯝ ꯈꯧꯔꯥꯡꯕ ꯆꯥꯛ ꯂꯥꯝꯕꯒꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯗꯦꯠ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯠꯁ ꯑꯋꯥꯔ ꯕꯣꯗꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯅꯀꯣ ꯕꯣꯗꯤꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯊꯕꯛ ꯍꯥꯏꯔꯁꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯔꯚꯥꯏꯞ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯍꯤꯡꯕꯗ ꯆꯪꯉꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯅ ꯂꯣꯏ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯋꯦꯕ
ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯒꯦ ꯍꯟꯖꯟꯕꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯍꯟꯖꯜꯂꯒꯁꯨ ꯈꯪꯒꯅꯤꯅ ꯃꯦꯖꯔ ꯄꯥꯔꯠꯁ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯕ꯭ꯔꯦꯟ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯁꯤ cerebellum ꯍꯥꯏꯔ ꯂꯩꯅꯀꯣ ꯅꯥꯀꯟ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯌꯥꯎꯗꯣꯏꯅꯦ ꯂꯦꯐ ꯔꯥꯏꯠ ꯀꯩꯁꯨꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ cerebellum ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯕ꯭ꯔꯦꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯝ ꯃꯅꯨꯡ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕ꯭ꯔꯦꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯝꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯃꯤꯒꯗꯦꯂꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯕ꯭ꯔꯦꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯝꯁꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯑꯔꯤꯕꯅꯤ ꯊꯥꯏꯅꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯔꯛꯏ ꯑꯗꯨꯗꯥꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ cerebellum ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨ ꯆꯥꯎꯕ ꯊꯤꯑꯣꯔꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯡꯁꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨ ꯐ꯭ꯔꯣꯠ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯠ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯔꯣꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯐꯪꯁꯟꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯦꯔꯥ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯦꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯊꯔꯛꯀꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯁꯦ ꯍꯟꯖꯟꯕ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯈꯪꯒꯅꯤꯗꯅ cerebrum ꯍꯥꯏꯅ cerebrum front part of the brain ꯍꯥꯏꯁꯤꯅꯦꯕꯀோ right and left hemisphere ꯁꯤ right and left hemisphere ꯅ ꯍꯥꯏꯅꯀꯣ corpus callosum ꯍꯥꯏꯕ callosum ꯑꯅꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ joined by the corpus callosum functions of the ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ right ꯀ hemisphere ꯒꯁꯦ corpus callosum ꯅ join ꯇꯧꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤ ꯅꯥꯀꯟ ꯅꯥꯀꯟ ꯌꯥꯎꯔꯅꯤꯅ ꯈꯪꯉꯦꯗꯅꯀꯣ ꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ cerebrum ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪꯗ ꯁꯥꯡꯕꯅꯦ corpus callosum initiation of movement ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯩꯁꯦ ꯈꯨꯠꯀ ꯂꯦꯡꯉꯦ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯖꯒꯥꯁꯤꯅ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦ ꯍꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯥꯏ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯝꯗꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯈꯪꯕꯁꯨ ꯀꯥꯟꯗ꯭ꯔꯦꯅ ꯑꯗꯒꯤ coordination of movement ꯍꯧꯕꯒꯤꯀꯣ coordination ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯠꯄꯗ ꯇꯨꯗ ꯈꯣꯠꯇꯅꯕꯀꯣ ꯇꯦꯝꯄꯔꯦꯆꯔꯒꯨꯝꯕ ꯑꯏꯪ ꯑꯁꯥꯒꯤ ꯇꯁꯀꯤ ꯚꯤꯖꯟꯒꯤ ꯍꯤꯌꯔꯤꯡꯒꯤ ꯖꯁꯃꯦꯟꯒꯤꯀꯣ ꯑꯆꯨꯝ ꯑꯔꯥꯟꯒꯤ ꯔꯤꯖꯅꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯣ ꯔꯤꯖꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯁꯣꯜꯚꯤꯡꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯃꯣꯁꯟꯁ ꯂꯔꯅꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯔꯟꯒ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦꯕ cerebellumꯁꯤꯡꯀꯣ ꯕ꯭ꯔꯦꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯕ꯭ꯔꯦꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯝ middle of the brain ꯃꯌꯥꯏꯗ ꯂꯩꯔꯦꯅꯀꯣ middle of the brain ꯑꯅ ꯃꯌꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕꯩꯅꯦꯕ includes the mid brain the pons and the medulla ꯅꯀꯣ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯔꯦ movement of the eyes ꯀꯨꯝꯕ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯕ꯭ꯔꯦꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯝꯒꯤꯅꯤꯀꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯐꯪꯁꯟꯅꯦ ꯃꯥꯎꯠ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯤꯠꯀꯤꯒꯀꯣ relaying sensor message such as hot pain and ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯔꯦ ꯀ ꯍꯥꯏꯁꯤꯀꯣ ꯑꯩ ꯁꯤ ꯁꯥꯔꯦꯁꯦ ꯈꯨꯠꯅ ꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯩ ꯁꯤꯗ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯁꯤꯗ ꯁꯥꯍꯟꯒꯦꯕ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯁꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯁꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯗ ꯆꯠꯂꯨꯔꯅꯤ ꯁꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤ ꯁꯤꯗ ꯕꯪꯅ ꯆꯣꯡꯊꯣꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯗ ꯑꯗꯣ ꯁꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯠꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯅ ꯁꯤꯒꯅꯦꯜꯁꯦ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯀꯦꯜ ꯁꯤꯒꯅꯦꯜꯁꯦ ꯆꯠꯄꯅꯤꯅꯀꯣ ꯑꯩ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯨꯖꯤꯟ ꯁꯤꯛꯑꯦꯅ ꯈꯜꯂꯣꯕ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯅꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯤ ꯆꯠꯂꯨꯔꯒ ꯅꯪ ꯅꯥꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤꯅꯦ sida nare khangweba rasi yam thubani na shekpa gadam na neba speed to yam thubani no ka ko si travel de adam mi brain ya do mi de sida shi ju phau to blai dana paralyze ka to mi de mind of the ka to blai te khucha gum da ko respiration consciousness cardiac function involuntary muscle movements sneezing has masi yamangra yam khangu kana tre just sarapam khangbi on haban madone friend sige charakpa khangedana khogi sida khogi every khoi human da nate atopa sanga animal man dana khogi brain china thabak se loi tawbane ba brain china ko khoi brain china loi salai ba haitare friend ado brain se mi brain che kaino taraga de mi paralyzed tawba khotpa mayam leidana swaida koi sira no pam le maina sigi koi temporal parietal bone ja swaina no khujan gro mai da kaino ma operation to baira kaino ma ngone ai ma ja maron thok ta brang khal maron tho eb ko dum pham ga dum le mama da dum seba to se bizina ga dum le kupchan ga dum pham ne long ga dum le phabung da ta chokui da thang to dum le sida ada brain se koi brain se ya brain se maru na ko koi an maru ai se yam na su protect to ida koi kanam ta su krok se yam kalli da na se saru ko ona brain se na thabak se loi to ne ba santhi han ba du no sumaya pangang ngang na ba ni na sum wari ngang phai na tra del len be ado na te santhi kanam han de brain manung da
neurons ngatane nerve cell ko billion da yaurine ada billion da yawse kaino mo connection mayam trillions da connection chemeba koi kana brain cells se kyam lege singra human brain cells je sinidna tege dendrite mayam se na ko 100 billion neurons in the brain cells and brain cells neurons ko weba tata brain cells mainte jo neuron nice ko nucleus la re na ko every cell the nucleus la re na ko eukaryotic web how yam hairs address to cell body myelin cell axon the conducting fibers axon terminals dendrites may am sinana koi kano semine si librarian ko friend dendrites receivers ko neurons may am sa koi synapses form to bante se machine lifespan of neurons cannot regrow after damage to regrow tongam deba adubu kaidobi 100 billion de yaramnina regrow to the suyare tanako brains unlike most other cells neurons cannot regrow after damage except neurons from the hippocampus and fortunately there are about 100 billion neurons in the brain aina si hai wa jam update oraba oidriba do khangde ado update oraba glaya nam zela the most common brain cells are neurons and neurons and non-neuron cells ko glia ko achage ko yaw the blessing glia kan ko to the average adult human brain ko says and if not more glia ko atopa mayam su yaw ri haje te ko was my hives sum para ko dinungti le tamin ko the average human adult brain contains approximately ko and just as many if not more glia although neurons are the most neurons and glia are necessary for proper functions of brain neurons yam sangman ko the friend questionless krakangade yare thanks for watching hi friend natra masalage smith chunare yang mana noi chunara mane hi friend masalage